یوت زیوٹ آسان یس مشرقس تان چھ پھلاوان بیاکھ پار چھ یوت زیوٹ آسان یس مغربس تان چھ پھلاوان تاجدار محمد عربی فرماوان بڑی پڑھو صلی اللہ علیہ فرموک بدترین سو انسان خاک آلود گچن سو انسان کسج ٹاٹھ نبی فرموک الذی ذکرت عنده ولم یصلی علیہ یمس برونٹ کن میون آو ذکر کرنے مگر میں پیٹھ پڑھو درود دپن خاک آلود گچن برباد گچن تباہ گچن یمس برونٹ کن میون ذکر آو کرنے مگر میں پیٹھ پڑھو درود اس لیے میانیو عزیزو ہمیشہ گئی درود پرن رسول تائیدارس تکیازِ یہ سا کما یہ سا عملہ یس پان چھ انجام دیون ذات پاک حضرتی وچھو کائناتک نبی تاجدار فرمان من صلی علیہ صلاة لتعظیم حقی فرمان یس انسان مینس تعظیم اسمن مینس محبت اسمن مینس لول اسمن میں اکلٹ چھ درود پرن کچھ لائٹ صلی صلاتن میں نے کو ایک لائٹ صلی کو درود پڑھن صلاتن میں نے کو کچھ لائٹ یس انسان میں پیٹ آخ درود چھپ پرن بوجھو فرمان جعل اللہ تلک الکلمت ملکا فرمان یہ انسان آخ درود چھو میں پیٹ پرن آخ درود چھپ پروردگار آخ فرشت پد کرن اکیس درود کیا چھو کرن پد آخ فرشت جو پروردگار چانس اکیس درود پد کرن آنز ٹاٹ نبی پت کیا چھو کرن فرمان گوڑ بوزو فرشت کمی آئیش آسن فرماون و جناح لہو بالمشرق و جناح لہو بالمغرب فرمان فرشتہ شز پار آسن کس پار آخ پار چھو یوت زیوٹ آسن یس مشرق استان چھو پھلاون بیاکھ پار چھو یوت زیوٹ آسن یس مغرب استان چھو پھلاون و رجلاہو فی تخوم الارضی فرماون قد چھو امس یوتا زیوٹ آسن امس فرشت سن کھور آسن تل پتالستان تحت السرحستان زمین ہندس انتہاستان آسن کھور و انکہو ملویون تحت العرشی فرماون کردن آسن عرشی کس سایستانت امس چھو کل آسن کوتائیں آخ نڑ آخ پار چھو آسن ککن مشرقستان بیاکھ پار چھو ہے کھور کوتائیں چھو آسن تحت السرحستان زمین ہندس ساری خود لاشت کے شسستان اور کل کتس چھو آسن عرشستان عرشی کے سایستان کائنات کی نبی یہ فرشت کیا چھو کرن ٹاٹ نبی فرمان فیقول اللہ لہو ام سی فرشتہ سپت خدای حکم دیون ٹاٹ نبی کیا حکم چھز دیون فرماون چھز صلی علی عبدی کما صلی علی نبی اے میانی فرشت تمس بندس پر روز رحمت سوزن تم سی خط روز رحمتک دعا کرن امس بند سی خط روز مغفرتک دعا کرن یم بندن میں پیٹ ایک لٹ درود پڑ مینس نبی تاجدارس یم ایک لٹ مینس نبی تاجدارس درود ام سی اج درودس فرشت بنن یمس آخ پار مشرقستان بیاکھ مغربستان کھور تل پتال کل برابر عرشس تل تانت ام سی رب حکم پرن یہ مین اک بندن اخ درود پر مینس نبی تاجدارس ام سی خط روز قیامت تائیں مغفرتک دعا فرمان فیصلی لہو بالمغفرت الى یوم القیامہ فرمانی فرشت چھو ام سی خاطر میں قیامت تائیں مغفرتک دعا کرن اللہ اکبر گو اک درود یل سے اکلٹ چھک درود پرن حضرت رسول اللہ وہیں لیس محفل سجاؤ وہیں لیس مجلس سجاؤ درودن ہن ڈال کرو پیش در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ پروردگار کر سونس نارس گلزار پروردگار کر سونس نارس گلزار سانن عرضین کر دستکر عزیزان محترم اوائی فرمو کائناتک نبی تاجدار بجھو میانیو جوانو